Egunon guztioi, gaur martxoaren 8 dugu, eta Donostiako udala konpromiso hauek hartu ditu. Este 8 de marzo, el Ayuntamiento de San Sebastián se compromete a: lehenengoa, berdintasunaren arloko politiken eta zerbitzuen diseinuan eta plangintzan aurrera egiteko, dagozkion jarraipen eta ebaluazio mekanismoak bultzatzeko eta indartzeko, bai eta arauak, jarraibideak eta gidalerroak egiteko ere, lege honetan eta lege hau garatzeko araudian ezarritakoa beren esku hartze eremuetara zehazteko eta egokitzeko eta behar diren baliabideak emateko. 2. Reforzar los recursos económicos, personales y técnicos para el desarrollo de políticas de igualdad. Hirugarrena, berdintasunaren aldeko lanean, generoaren eta giza eskubideen ikuspegia indartzea, bai eta udaleko arloen arteko koordinazioan ere, eta administrazioko langileen berdintasunari buruzko barne prestakuntza bultzatzea, oinarrizko, derrigorrezko eta etengabeko prestakuntza plana progresiboki planifikatuz. Cuarta, ampliar el sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista contra las mujeres en el marco de nuestras competencias, avanzando en la mejora de los sistemas de detección temprana, situando en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su empoderamiento y atendiendo al reconocimiento al derecho de reparación de las víctimas. Quinta, continuar incorporando cláusulas sociales de igualdad entre hombres y mujeres en los contratos públicos que impulsen la implantación de medidas que reduzcan las brechas laborales por parte de las empresas. Eta seigarrena, zaintzen erronkan implikatuta dauden gainerako erakundeekin lanean jarraitzea, pertsona guztien beharrei erantzungo dieten politikak ezarriko dituen estrategi bat lantzeko, haren dimensio guztiak kontuan hartuta. En esta línea se utilizarán los grupos de cuidados municipal y foral como espacios para el diálogo de estrategias que analicen y aborden el sistema de cuidados y seguir poniendo en valor su trabajo, así como el fomento de la corresponsabilidad. Zortzigarrena, herritarren sentsibilizazioan sakontzea, gizarte kontzientzia eta emakumeak ahalduntzeko. Kanpaina eta programa instituzionalak daudela bermatuz, bereziki gizonak eta haurrak eta berdintasunaren aldeko emakumeak, nerabeak eta neskak ahalduntzeko neurriak osotasunean garatzen jarraitzea. Mugimendu feministaren parte hartzea bultzatuz eta haien ekarpenak sartuz. Noveno, perfeccionar y actualizar de manera periódica los acuerdos institucionales, así como los sistemas y protocolos de coordinación. Eta margarrena, eta azken puntua, martxoaren 8 dela eta Donostian deitutako mobilizazioetan parte hartzeko deia egiten diegu herritarrei. Eskerrik asko.